Ostani doma, ostani doma, ostani doma, ostani doma. What the f***? Čau, sem Matic iz Polkaholikov in vi spremljate YouTube kanal Džungla. Danes gledate prvi One Minute Challenge na Džungli. Ko je treba čim večkrat v eni minuti reči dve besedi, ostani doma. Razločno, tako da vsi razumejo. Kdor zbere največ točk, je zmagovalec. Štejejo samo razločni. Gremo. Živo Džungla, jaz sem poskočni Dejan in to je... Babi Ana. Tako, to je moja babi Ana. In mi va upravljava en super challenge, kolikrat lahko jaz v eni minuti rečem ostani doma. Tako da se me razume, tako da je razločno. Babi bo poštela, v redu? Si pripravljena? 3, 4, zdaj. Ostani doma, 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 ostani da, ostani doma, 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 ostani, ostani, ostani doma, ostani doma, ostani doma, ostani doma, ostani, ostani doma, 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 ostani doma. 112. 112 krat. 112. A si ti lahko boljši? Probi, medtem pa pogledaj vse tele Džungla videote. Čau! Gospod poskočni Dejan, prvo kot prvo, niti približno ti ne priznamo teh tvojih glasov, zaradi tega, ker moraš biti razločen. Ostani doma, ne pa te kuti, ko si delal to ne šteje. Ti bo zdaj mojster pokazal. Ajde, 3, 4, zdaj. Ostani doma, 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 ostani doma. Ostani doma, 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 zmeša se ti. Ostani doma, 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 ostani doma. Ostani doma, 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 ostani doma. Evo, si misliš, da bi ti lahko bil boljši, posnemi svoj video, pa ga pošli na Džunglu. Starja, bolj počasni, ne moreš biti taka, da ti to pokaže. Ok, 1 minuto, ostani doma. 3, 4, zdaj. Ostani doma, 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 ostani doma. Ostani doma, 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 Rio puzga. Ostani doma, 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 ostani doma. Fantje pred mano so bili še kar dobri, Dejan, Rok, Anej, sej tam neki ste, ampak Polkaholiki, mi smo le 4, Polkaholiki zmagajo to na easy. Ampak štejejo samo razločni, tako da vi ste
Polkaholiki. Takle vas bomo, takle. 3, 4, zdaj. Ostani doma, 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 ostani doma. Živijo džungla, sem Alja in danes imam za vas en prav poseben izziv. Enač, pa kar začnimo. 3, 4, zdaj. Ostani doma, 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 ostani na doma, ostani 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 doma. Ok, zdaj pa izzivam tebe, si lahko ti še boljši. V glavnem, pošli nam video, drugače pa v tem času si pa lahko vmes pogledaš videe iz džungle. Čau!